kulinda mali ya wananchi na kulinda mali ya umma. Bishop mar kanisa Anglikan Jackson Ole Sapit kwayo jatelo mag Kenya Kwanza kod azimio mondo we wacho weche manyalo ketho chenro mag twak madhi nyime e pacho ka. Nyasi mar walo kanisa mar Anglikan kaachiel kod skul kowuok kuom ja ohala David Langat, Ole Sapit nowacho ni kanisa gi riwo lwedo e wuoyo matimore Bomas kod thoro mar bero weche kwe kod dongruoge pacho ka. Nyasi notime gweng' ma Lol Kireng, Nandi e kaunti Manandi. Waweke kipaumbele maisha ya Mkenya na maisha ya Wakenya, kwa sababu ikiwa wataongea sana juu ya yale ambayo inaridhisha mtu binafsi, basi haitakuwa inaongelelewa juu ya Kenya. Kwa hivyo letu ni kusema mnapoongea mjue kuna Kenya kubwa kuliko ninyi, ile kamati ambayo yuko huko, mjue kwamba kuna nchi ambayo uamuzi ambao mtafanya inategemea kama watoto waliosaliwa na wajasaliwa watakuja kuishi nchi nzuri.